men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, awan ka di ti madlaw mo dito'y barangay tayo. Ay anya ko matimadlaw ko ngay. Awan ka di ti mangmangeg mo aparikot dito'y barangay. Awan, tupay maibagbaga dagiti kakagawan maipapan iti dayta. Kapitan ka, ngem awan mangmangeg mo aparikot dito'y barangay. Awan nga ron. Ay, nagpapadaan yon samot nga opisyal ti barangay. Nga awan ammo na iti mapaspasama kiti aglawlaw. Ay, di mo pa'y lakit idiresunoan niya ngamin dayta aya. Pasikot-sikot ka pa'y lang ngamin. Umatidog latik sinano kasta. Uray ta importante ti ibagbagak. Importante nga. Ada kayo nga opisyal ti barangay, kat awan bibiyang yaw iti mapaspasamak dito'y barangay. Ay, paulit-ulit ti ibagbagana. Ay nainteng, agin bubulsak, kan agin tutulang kayo ngamen, kadiyo kayat ti masinga. Ay nabanang, nagatidugan ti iksinata, ng paulit-ulit kalaang. Ay, awan mo, inteng. Agpapada kayo kadagiti kagawan mo, nga awan serbi na nga opisyal ti barangay. Kunak mo nakaturog kan, close friend. Saan pa'y ay? Tag-overtime magpangag kopin kadagiti nalabaan. Taumay to alan, inton bigat tay nagpalundre. Mabisinak mo't ngaminain. Iso adim magasak dito'y balay mau, tamalabsak mo't laangain. Ay, adda pansit. Ha? Kay lutlutok la itay, tamabisinak may. Mabitla nga. Kapag isaw, ang merinda kumakit. Ha? Adda itani Sige, close friend. Ag merinda tapay. Kapag isaw, ado tilinuto ka pansay. Ay, nagsayatin, close friend. Kapag isaw, mabisina kaon. Mangan ka tanaimas ta pansit kao. Kan adda barako with milk. Ay, nanagimasain. Sige, ag merindatan. Uwan man nga raw, takalpasan na. Ituloy kong to ti agrunta. Ewan Ingkay pagawidan dagiti teenager di ta ang agwalang-walang. Uwan nga raw, nang runa di tayan ti internet. Pinagawid mi idan, tarabiain. Ngamidikwan, nagsublida man ay. Isukat nga da masiksikugan takasta. Solpang dama nga may. Maribanang, sa dino ti papadam, dumagas ka pa'y aditaw. Bapanak ijay balay da Mrs. Lay, marituyang. Tasingirek ti pautan ko kenkwa na a beauty products. Umay ka pa'y dito'y tagkapita maray, kalulutaw. Anya ayat ti kape, maray. Adda barako maray. Ah. Mala, agkapita tanapudot pa'y. Kun adda mo gatas nga ilaok ta. Adda pa'y hot cake. Ay nagsaya atin, mare. Imbag man ta pagkapyon na. Kutun alamaray, para kun kaday tamay sa atasa. Para kumakin ni badong kuday tangam awan pa'y ngamain. Iso asikalaangan ti kasangok nga agkapay. Agkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Tade padamag kukun ka. Kabarbaro at chismes. Sika talaga, mare. Kunakon kat aday tati nangayabam kanyak. Alagarod, agkapitan. Sapay nagbanglo. Ay na, makapaawis talaga. Anggal, nadamag mo ka din, nga danaga nakabalasang ditadaya. Kanya ko mga ti parikot dita. Estudyante pa lang, Anggal. Ay, Senior high school pa lang. ay. Anya nga ti parikot mo iti dayta. Estudyante pa lang nga raw. Kat anya nga rod no kasta. Di iso tigasat na. Anya nga tati aramidan tayo, Anggal. Tapno makatulong tayo, iti kasta parikot dito yung barangay. Ay, Noan niya laditan ti pagparparikutam.
di mo pampanunutan dayta. Ipabaysam kit diti buhay mo. Kita no kasano ka makaasawa. Ha? Saan ket no anyala di tanti pakibibiyangam. Unay ka nang Kyle. Awon mo gayang bibiyang mo iti barangay mo. Na, Imbis na tumulong ka kumatap no marisot day taparikaw. ay urayan niya pa ti aramidek. No kayat dagita nga estudyante ti agsikaw. Awan. Wala akong magagawa. Isuda ki din tinakbambantayan. Ay, dagita naganak tayo mangbantay kadakwada. Nagpamiting ka kiti ang Kyle. Tapag sasaritaan tayo no anya tirumbang nga marami. Ay nakwarug. Nugasat mo ti agsikaw. Uray kasano apan ang lapet ti sa balay. Talaga nga agsikog lata. Nagadok iti nga mumaya. Yay. Maray, nadamag mo ka dahin tay napasamak iti anak ni Lilia di taamyanan. Ningay Viola, Nga anya, Maray. kano nasikugan ka na. Ha? Tay napintas abalasitang? Wen Maray, Ay, tay ngay senior high school. ay. Senior high school pa ilaang. Nasikugan? Kasano ang napasamak ti kasta? Damagan pa ilaang mo. Kiidin to pa'y un-una na mga sawan wen no makiasawan ti 14 years old. Ha? Di mo ka di malagip ni Insyang akaubingan tayaw. Ni Insyang? Ay nabayagan na pimusay dayjay. Wen, ngem na kiasawa iti 14 years old na. Kat naadaan iti talungaan na. Ay katwen taintulag dagiti naganak na ide. Ken saanen ang nagtuloy ang nag-eskwela, ta nagsasaruno ti panagsikog na. Wen nga raw. Angam sabalin ni Insyang, sabalimot ni Viola, Maray. Tani Insyang, intulag dagiti naganak na. Awan mabalinan na, wenno nabalinan na. Iso nga imanugot latan. Angam dagiti teenager itan, kat day tala aglaklakwat siya ti aramiden da. Iso akasta. Masikuganda. Angam kit day, saan nga amen? Wen matkit di Kampay ide, mapandamaki internet. Tagayam, kasinarak dan tay boyfriend da. Inton kwan, sabalimutan tinaturong da. Na, adda ayaan mo makasta, Maray. Ay na, kasta ti mapaspasamak, Maray. Iso adagiti kuman naganak, saan da aliwayan apalagipan dagiti anak da. Nanakwanang, mabalin ka di aditoyak pa'y labalay mo nga agnad. Ha? Kaapay? Kanapay, ngagsangsangit ka, Biola. Pinapanaw dakdanan ng kantatang ko, nana. Katawan ang mo kapag turungag. Anya? Masikugak ngamin. Ha? Kat nilando ti ama ti sikog ko. Asino ti akin anak iti daytalan daw? Datatakardo ka, nana Marta, nana. Ay na, ay sapay na kaong ungot dagi jay nga agasawa. Anya ti aramidak, nanakwana. Sa tinungatan ti pagturong. Ano ti makita dita igit ti kalsada? Nakakbay ti lalaki iti babae. Paimantasit jak ida. Hoy, da kayo adwa. Ano ter aramidin nyo dito? Anya kumangit ti bibiyang mo. Wen nga rod Anya kumatibibiyang mo kada kamingay, si kaalakay. Tawan pa'y gayam respeto yo itikas kanya kalakay Umanaw kan. Adaywan na kami man. Disturbo ka lang iti pa nag-date ni. Ungar. Agdate kayo gayam. Ngam apay adito igit ti dalan. Bibiyang mo ngay. Agawid kakit din. Ay, da kayo ti agaway. Tano saan paayabak na kiti tanod? Tauludin da kayaw. Aging gay ti babalayaw. Agdidit kami nga rod. Intaman lang ang ijabalay mi. Awan da na ng kantatang ijay. Taadada ijay talon ita. Inta nga rodan. Imbag ijay. Tawan makasinga kadata. Ay. Sana mabalay. Hoy, si ka Norman. Agawid ka ni di balayaw. Oh, Di kay mabalin nga kuyaw. apay kumasa
na mabalin. Kat agayan ayat kami mat. Un, Si kakit di alakay ati agawid. Man nakibiyang ka talaga. Uwan paray. Jak nalapdanan dagidyatin, ijar. Talaga di mo malapdan dagita. Uwan nga rod. Jak mo, nuan niya tinararamid da, di balay ti babae. Ang mga no, ay, jak balik sana paray. Anya kumapay nga ti aramidin da. Di Ay, talaga di nga- mo balik sana paray. Unay awan- ka na ya. Ikwa. Wala tayong magagawa. Kaya dangaron nga aramidin di bayam. Apay si kati mang pakanto kadakwada no agregat da. Apay si kati mang paanak no agpas nga di babae. Apay si kati agtimpla iti gatas ti anak da no kasta mabisin o. Nagadumot tin na ibagamon paray. Agpay sumit. Iso nga awan bibiyag mo kadakwada. Biyag daday ta. Iso di mon pakibiyangan pay. Sa dino, tinagapuan yaw, da kayo atanaw. Napan kami nagrunda kagawad. Nakadanon kami dyan turawd. Ado tinakita may. Nagsusweet da. Ay na. Sana all. Nagalupay at agpa-partner ije turog kagawad. Agpa-partner. Ije gayam turod ti pagdiditan dagiti tinijar. Kay nadapay bahay-bahayan da ijay. Anya bahay-bahay. Nagaramid da iti abong-abong da. Kalapaw. Kat ije dan amat maturaw. Ha! Tayo'y magbahay-bahayan. Ikaw ang nanay at ako ang tatay. Kasya kagawad. Hindi ko na naturog dan. Ah, Idi kuhan, nagsikogdan. ay so. Siguraw. At dali mga agpapartner nga inaabog may kagawad. Ah, Nagtataray da. kat. Nagsisina da. Ke dinadaal mi adag iti bahay-bahay da. Agasam. Tayo jay da kanugaya maturog iti rabi eh. Ay, iso asaan tayo amas daaw no adag si kugatin ijar. Takasta mo ti aramiden da. Agasam, agaramid da iti balay-balay da iti turawd. Kasla nagaramid dan iti hotel da. Iso ang masapula makasarita dagiti naganak dagi jay. Nairopaan may no asino dagi jay kagawad. Ah, Nas ka na maipayab da iti barangay haul. Dagiti naganak da. Kan iso da mismaw. Takasarita tayo ida. Husto mo't tinakuna ni Kwarog, inteng. Paayaban nyo dagiti naganak dagi jay atin teenager, takasari tayo ida. Adula amin. Isupay day ta pakataktaktakan. Na, anya ko mati pakataktakam, aber, Na. awan tupay aramidam. Ay adula amin kunak manin. No kayat ni Kwarog di iso di makisarita. Iram-raman dati tao. Na, Wow. ay, awan mon inteng. Nagkurimanan ti sakit mo. Ay hiltiak. Awan sakit ka. Ay, saan sa matan ang maagasan day ta sa dutaytes asakit mo, Na. inteng. Yay, yay. Na ito lang mo daytan. Oh. Ay, cancer daytan asakit mo. Stage 11. Ha? Uray ag stage number 51.2. Na, ay, sa dutaytes ka talaga. Da kami natanod ti may makisarita ken ka manang luseng. Sika ti maudi a kasarita may. Anya ka dit ibagayo. May sa ti anak mo nakita mi jay turawd. Nga da si aarakop ken kwa na pada namot lang at tinijar. Ha? Mawatan tayo ida manang luseng. Ngimno kanayon da mapan jay turawd. Sakit at da pa'y balay-balay da ijay a pagturturugan da. Da itantima day. Ti ampang ababae? Isugayam adinan kaya tagiskwela. Taday tala makisinsin-narak iti lalaki ti aramidan na. Bagbagahan tayo ida iti nasayaat kan nalumanay manang. Tabarang denggenda. Tano kakasakit ti balikas tayaw. Kan naranggas tayo kadakwada. Ang mga nuad adadi da dumngag. Kat agrebil di pa'y tirik nada. Kat ad-adan nga agaramid da iti maday. Bagmantakas na tinaramid da Kwarog, maray. Wan ka ba daw? Nag-house to house da.
Apay nga minadi kay nagpaayam iti meeting aya. Ay, saan ka nun? Kuna ni Kwarog. Tapno saan ama disturbo dagiti parents. Iti trabaho da. Iso ada Kwarog latan ti dimanon iti babalay da. Tinaimingan da ati free time dagiti bumalay. Aya. Ay kit believe nga rod kada Kwarog no kasta. Wan nga raw do. Imbag pa'y dagiti tanaw. Tanagagit da. Ngamda kayaw kada parinteng. Hawan yawn. Sadot kayaw. Ay, si kamati masabat ko. Luseng. Wan, kapitan. Mapanak man di tabalay da Kwarog. Taitid ko da ito'y karni ti baboy at 2 kilo. Ay, nagparty kayo gayam. Wan, kapitan. Iso nga ikakman ni Chip Kwarog iti libre a karne. Ha? 2 kilo da ito, kapitan. Imbagla nga da ilalaok na itinateng nga si daon na. Agure ka man? Libre? Wan, kapitan. Libre. Ay, apay nga ikam ni Kwarog iti libray. Idinto ta dinak ikan. Ket siyak pa iti kapitan. Oh. No kayat mo ti karni ti baboy, kapitan. Oh. Gumatang ka Imbag kumamot nagagat ka, kapitan. Ay ngam saan mo't. Na. Iso saan mo deserve ti maikan iti libre a karnit baboy. Na. Ni Chip Kwarog lang ti maiparbang. Ta iso ti nagagat. Ouch. Nagsakitan ti panagsasaom. Lusing. Anya ngay ita, inteng. Dinabainan ka. Tanikwarog, tisang kaidayaw dagiti kabaranggayan. Uray chip tanod laeng. Nga masaknan iti parikot ti barangay. Ay, nagalas ti ugali da dya alo sing. Na, Inik ka na ni Kwarog iti 2 kilos a karnit baboy. Ngem awan kanyak. Awan respeto na kanyak a kapitan. Nabainanak pa iti imbagana. Awan ti panagraem na kanyak a kapitan. ay na, inteng. No kayat mo ti maraem, aramidem ti trabahom kas kapitan. Oh! Tapod numat nga main. Awan bibiyang mo iti mapaspasamak dito barangay tayaw. Ay, hustag. Ulit-ulitan man ako nakti ibagbagam. No di mo kayat nga ramidan ti pagrebengam kas kapitan. Ag-resign kan, ta sumublat mo ti makabaal. Anya? Kaambangan pa, no agim prob da ito'y barangay tayaw. No masukatan kan, a kapitan. Ay, kapitan! Nangag mo, ti ko na ninanabanang. No di mo kayat nga aramidan ti pagrabangam kas kapitan. Agresign ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon agyaman kaway iting kay panagdengan